Wei Rangbah beriu belah tip kerteng kamu ba governors kur kalang san pupras nam karta nagasnong rengi Shillong haka janmit jong henriu terek unok pra arja pulai. Kabau dangnya ida Scooty kebadan yo registration number ML not san W R not nriu ban lek phai shi ying ulah Shah Tynrah Klep haka wei kali Sanmer upper Shillong. Kani ke jingja kala jaya kumbah kapon riu bje ai hapersha ka kherdop bandrung sha ka office BDO meliam CNRD block kat bau ba governors udangwan na jingtrai na Shillong. Ketika Scooty kala pra pom haki benta ba khmat na ketika jing Shah Tynrah namar ke jing penher stat ketika kali ke balawan na ki benta hinyau mer ong ki Bahaïing ba governors haka ijahar sha ki pulet kalum dingjeri police station haka nyau tarik unok pra arja pulai. Shul ong ba ketika kali kala pet sendat mar sendat Tynrah bat klem dan shu ka mensim brio ban kran nikli yo ba governors upla mensau na ketika jingja. Upa governors uklam la ban bat shu yo registration number jong ketika kali ka Tynrah yu kumbalong menta upa governors udan hapadeng ke jingsha suma namar ke jingshitam haki benta ke terpeng. Nakaliang ki Bahaïing kila kerpat sengurit ba kinu ki biyo I ni lap hakapor bajia ketika jingja kam tam ki biyo ban ring video ni shandur ya ketika kali ka Tynrah yu te Rangbah bakin ai jing tip kam kloy haki number pra nyo lai wei pra san not khandai but wave number pra nyo ar khandai san not I wei sau khandai. Ki Bahaïing kila ong baga jing tmu habawat I ketika kali ka long ban yo ekran sngotu but bakin day ban yo brio haka jing mansau lani bagi day ban dan kaman sim ya tip lam ban penpun sa ki Bahaïing ni ban yarap habajia kum kitay ki jingja.